Ane nagising mepilih wireh dikena ne pambre. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya. Yen gaul di segala liung ngelahnya memberaya. Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara. Yas tunduk memantra kondene karuan demenin betara. Ni sujati kesenengan boya ulian ngiring pikayunan. Apa sujati ni toleh buka merata ni jani ale. Maka jang orang manpawisik ajaknya mau cuma saling dengke.